Okay, so I'm actually walking inside town. Hi le ku xavaxava ka swin'wana na swin'wana swa January. So hi le makete wa le Giyani. Loko vona le ndzhaku ka mina swi vona kahle le ndzeni ka doroba. I don't hemba ni, I'm not lying. And ni ku byela ntiyiso again a ku titimeli namuntlha ku vona loko xixa nga zi xisiwa ka hisa. Leswi na ni vona loko lexi mhaka ku ri ni na misisi yin'wana le ndzeni se ni ringeta ku ri yi tshama yi hlayiseka. Mara ni le ku tshweni I bombo, hi fela bombo. That's the only way. We are actually hi ya kun'wana laha hi nga siya movha wa hina laha hi nga paka kona. Leswi na ku ni va ni ri lawani I bombo ntsena ku na swin'wana hi ta mona nkarhi lowu taka. A hi xiyiseni maka maka hina I ti-January letiwani. Ku na misava nga ni byela ku veri a hi muti wun'wana na wun'wana lowu nga ta dya khavichi January leyi. So I nga involved ka ti-problem ta ka n'wina. Hina a hi dyi cabbage na tin fish hi ta yi vona next year.